first, let me take a selfie. I poštovani ljudi, ovdje Luka s kanala Pro Gaming. To je samo moj partner, kolega sa kanala Pro. Zezdu se malo, nije bitno. Tu je on, Poz. I danas igramo Clash Royale, igramo jedan challenge muško protiv ženskih, da vidimo da su žene ili muškarci jači. Ja pravim muški dek, on pravi ženski dek i kada napravimo dek vidimo se. Ćao. I evo me, ja sam napravio dek, on pravi još dek. Evo vidite moj dek. Ja sam jedan building stavio, imaš pravo jedan building. Možeš, ups, izvinite zbog tog prekida. Možeš jedan building umjesto jedan spell, ja sam to uradio. Jedan building, pa dobro ti baci. Fire Spirit muško, muščarčerke, to žensko. I to je to. I evo tu na primjer, 3 muškitarci, ali ne bi se priključio. Nije bitno, stavi Fire Spiriti. Nije bitno. I izvinite što duva vetar, napolju smo, noć je, neko ide po put. I evo nas, i on je napravio dek. Petre, izajmam ti s internet. Evo, friend of battle. Čekaj, evo. Najbolja arena. Sada... Okreni se tamo, ne bude. Jel ti baga nešto? Kušam. Pravim kamp, jel ti njeliš? Jel ti već nije baciš? Ne, nisam, Aj sad, može. Čekaj da ti bude full eliksira, ne bude u 3 eliksira prednostom. Može? Može. Dakle, mnogo si dobro, gledaj šta imaš tu. Muško protiv žensko. Dobro priznaš. Vidio! Ne seri! Bravo, dosta je. Pa mi je fora, gledaj, dakle, aj sad ja ne budem mislim. Poslije budemo... Poslije boš muško ne brini se. Da. Igramo 2 protiv 1. Dva! Bravo, ajmo još jedan. Dobro. To je to, ode kula 1. Ode kula. Nema manje. Lel, nisam vidio Valkyriju. Nisam vidio zašto ne. Fuck. Ok, bravo, dobro. Dobro smo riješili. Izara. Ode kula. Ode kula! Nema ništa što da radim. Može? Pogledaj, vrem ti vidim da sam. Crnik. Crno ili belo, bitno je da je šareno. Nema puta smo na svijetu. I GGV po EZ. Hoću. Ne! A ne! Nije bitno. Ja gubim, brate, ovdje, pogledaj. Bro. 1-0 u pobjedu, sada ću ja da napravim dek sa ženama opasnim, a on će da napravi sa muškarcima. Tako se vidimo kad napravim dek. I evo nas ponovo, ovo je moj
finalni dek sa ženama, ako ga uspijem da ga pobedim, to je to, znači, pobjeda za mene. Ja gubim. On gubi, moja pobjeda, i sa ženama i sa muškarcima. I dokazat ću da žene nisu ništa slabije od muškaraca ili obrnuto. Kad presjeba cijeli jebeni mater. Pogledaj. Ti će već to kako ti. Mislim da ću ništa imam full eliksir. Što to ide tamo? Jebeni mater. Pogledaj. I pogledaj sad. Pa jedi govno, bre. Jebeni ti. Bravo, majstre. Ne vjeram. Nemam nikakvi dobirač. Ne to. Kugam tu. Aj, molim te. Fokus, to je to. Skači. Uđi nam. To. Ne, uđi mi. Moj stomak. U Big Nighta, mamu ti u stvari bravo. Snima. Ma da mu snimnem. Ma tezi bre. Sjebao sam se treba ovaj tornado, bacio sam ga za kriv kurac nisu. Vrati govno. Vidim da ga koristiš. Da li koristim, pogledaj. Nice, udari bre. Udari bre. Ide. Za 8 sekundi ide double elixir time. Izvinite ako mi niste dobro čuli jer sam odaljio telefon od lica. Jer ne volim da... on mi doš kartice. Vidiš li? Okreni! To! Malo sam loše bacio Inferno. Kako mu ubiješ bre? Zandaš Inferno. Brate, znaš koliko Inferno dela kad se zagreje? Ne! Dobro, majstor, dobro. Malo sam se sad ispalio. Lele, the giant. Okej. Ne sme. Jednostavno ne sme. Okej, pada mi polu tamo. Good game, well played. No. Snima 8 minuta. 1-1 je, ipak je izjednačeno sve. Hvala što ste pogledali ovaj klip na vas svuda. Ako jeste, ostavite like, share, sub. Pretplatite se na kanal i do sljedećeg puta. Poz!